Va sans dire que la réflexion du tronçon routier allant du rond-point Kinkanda au poste frontalier Ango-Ango est une réponse de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. To souffrir mingi pona nzela oyo po to banoko manetika bato moko bauti na se mabele ba poussière donc to réclamer to kanga banzelo combien de fois tumba ba pine ba gouverneur ba leki mingi awa ba chama baya o to nzela zo banda mais bate ko sala ngote alors to sepeli mingi na papa gouverneur oyo Ibandu na ndenge penza a lancer zele zo salema uzane sengo makasi o makamba zo sala to mona ngona note tutukutu ngande na za awa na kembi na poussière otalaka pasi oto uti ko mona na nzela oyo antuka na sepeli tala ndenge biloko na ngai banda ko beba siko ekomi ko zonga kitoko antuka na za nese mais tu me fous atama na poussière kotia kwako bakebo kusabantile kwa kufika bakala mesa luta ba awa baba di banza ina kele kwa nifi mais mesa tout di banza bakala mesa ntile kwa ndiza mo 2016 defo aba gouverneur ba menikuka tula bandero levana ke onchila yekasale memo ayisale mangwandi me mububu ke tumeni mona Gibandu kontra ni mtu mwani ke ina moyendi mo muna male Gibandu njambe kambuela ngolu ko kabwe kalenda boku ntete kila koko mu December